Voin chun khan AHN Veti Minister Sial soivunga chuan Hmun Multiplication Center Lungkawlh Serchip District chu Hawng Hmun hi Dr. F. Lalramhluna Additional Director VS&PH chuana kai Khawuaa Minister Sial soivunga chuan Lungkawlh atangin zoram hun sanga sevul tur te pek chu ani dona wangin thata ka thok turin du sakna ahlana Focus 2.0 atangin biosecurity fencing te po beisai mekani thu asaibok Khawuaa za pulan mon puya punte Advisor to Chief Minister po in thu soin Sial hi kan mizo culture nen a in milklata sum tam taklak lu theini in hlotling nge turin du sakna ahlana ni Hmun Multiplication Center hi Lungkawlh Sial Vulh Cooperative Society 10 kumsang ne somni pahni a sesi le Luangphul ram Lungkawlh Serchip District adin tura NEC nuaya fan cheng nuai zanga somthum pakhat point paret pathum an hmu senga siam ania Sial inte watchtower te isolation ward biosecurity fencing solar lighting system surgical instrument vaccine medicine le tuldang te da ani Lungkawlh Sial Vulh Farming Society a hian members somruk pahni anom mekani AHN Veti Minister Sial soivungan Serchip District chung Lungkawlh Sial Vulh Punna Hmun Multiplication Center chuwa in khan Hawng Lungkawlh Sial Vulh Society nena Sial ahlan ngal Hmun Multiplication Center hi NEC atanga sum hu cheng noi zanga somthum pakhat point pariat pathum hangin kumsang ni somni pani khan saktan ani a hemhuna hian AHN Veti Department in Sial za somriat vel alalut to a Lungkawlh Sial Vulh Society in Sial za vel an vulh sa tenen tundin huna Sial za thum chuang a mekani Lungkawlh Sial Vulh Society a hian member somruk pani an meka voina Sial semna a hian society member 10 an Sial tur an potani Hmun Multiplication Center honna a hian AHN Veti Minister Sial soivunga chuan Mizoram churam zim te nima se eile bara te sumle pa ya te sale artuya te anin tawdel lo hle ti asoya Mizoram chu kumsom level state puitling an nito a voin thlenga nitin mamo nitin mipui mamo konga anla in tawdel hlei theilo chu thil thalo tak ani awangin kong ni khattala state dang mamo lova in tawdel ve a hun to ti asoi Veti Minister chuan tun ma atanga Lungkawlh khwa in Sial an lo vulpung chuan chona le phurna na sataka pek thu asoya Ramzau tak Sial Vulh na tura an hum hal chuan eile bar an zon na konga kongro ala sudon chauti asoi Inkomi AHN Veti Additional Director Dr. F. Lalramhlunan akai Khawuaa Shang Tur Zobial to MLA Pulalmuan Puya Punte Baka Not Van Lai Pai Civil SDO Dr. Peter Malsom Tuang ale AHN Veti Deputy Director Dr. Robert Rual Thankhu matepo in thu an soyani Veti Minister Sial soivunga chuan voin khan Hmun Multiplication Center Lungkawlh Serchip District chu hongin shilakaran an him theinan Focus 2.0 atangin biosecurity fencing base ni thu soi Veti Minister chuan ramhason ni tur chuan in tawdela poimo masak thu tar langin eile bar abik takin sa in tawdel theina tur man poimo tak mai hon theya bot sei ni chuloma mati thu soya Hmun Multiplication Center in eile bara in tawdel na athlen theinan department a mithiam thoktu tele Sial Vulh tu society ten nei tuni na thinlung puchunga thanem ngai taka bul antana poimo thu soi bok voina hun man hi Dr. F. Lalramhluna Additional Director VS&PH chuana kai Khawuaa Advisor to Chief Minister Pulalmuan Pui Punte chu khwalza omni in hlotlin atlantling khen turin thoktu tele Sial Vulh lamatui mi te in pekna poimo thu soi ani voina hontak Hmun Multiplication Center hi North Eastern Council NEC noya cheng noi zanga somthum pakhat point pare pathum seng siamani a contractor to AIE construction tui khwatlang aizol ni in Sial inte watchtower isolation ward biosecurity fencing solar lighting system surgical instruments vaccine damdoile tuldang te da ani